geliefdes, goeiemôre, baie welkom ook vanoggend. Op hierdie hartseer geleentheid om met die dood gekonfronteer te word is nooit lekker. So jy het nou 'n paar woorde gesê, ons gaan op die slideshow eers kyk. Miskien het 'n paar logistieke reëlings, self as someone please switch them off, or turn them to silent. And then for people not knowing the building, for bathrooms, the ladies are just around the corner. And then if you exit at the door, turn to right hand side, first door on your right, it's the men's bathroom. So there's two ladies' bathrooms here, and then the one outside for men. We're going to watch the slideshow first, and then we'll start, or then we will continue with the service after that. Jan Quintus, April for the family, our sincerest condolences if you've lost. And it's our prayer that our Lord will comfort you and shelter you in presence in His hands, and that He will cherish you. Just as you had your dear memories of Audrey, may He be with you forever. En daar's een ding wat belangrik is by 'n geleentheid soos hier. En as ons hier is, kan ons nie anders as om emosioneel te wees nie. En daarom is dit belangrik om te huil, weer te huil en nog te huil. Trane vat nie ons seer weg nie, maar dit maak die hart net 'n bietjie beter. En ons meisies weet mos, as ons gehuil het, dan voel ons bietjie beter.
True. So tears relieve the heart, but doesn't take away our memories. Maar wat van ons manne? Baie van ons manne het ons nou in die laaste Botha-era groot geword, wat hulle sê, cowboys don't cry. So wat van die manne? Manne in daai opsig, die wat sukkel om uiting te gee aan emosies, en die Sahara soos myne lyk nie wat minder het, doen gewoonlik hierdie ding. Die agtergekom, die sigte. En as jy jou asem lekker diep intrek, en jy laas hom uit, dan voel jy hart so 'n bietjie ligter. En dis dieselfde. So of jy nou vandag huil of jy nou sug, een en dieselfde ding. Al wat dit doen, dit vat die hart net so 'n bietjie na die volk. En dit is wat nodig is. Now, if I don't know, as an only child, I don't know if you do this Lego blocks. Did you play with them ever? Sometimes with a mate or something, yes. And then you always know that if you do those building blocks, it's always the one on top of the other. And then afterwards, if there's someone else playing with, then they want, especially the Lego blocks, then they want all the yellow ones. True? And then you have to get out all the yellow ones underneath or wherever they are in your equation and give it to the other person that's playing with. And then you have to kind of take off all the other blocks on top. Death is actually the same way. It's always the one on top of the other. And maybe today we are here with Audrey's funeral today, but during the time, there's something you hear, something we sing, something you see, and it reminds you of someone that passed here. And then the emotions well up and go over and. Don't worry about it, let it go. It's fine. Nobody will know the tears, whatever you are grieving about. So gee uit aan daai gevoelens. Van my ervaring wat ek het in die kort tydjie wat ek ook predikant is, het ek geleer dat ons as mense het nie genoeg geleentheid om uiting te gee aan emosie. Ons klop op en ons trek in en baie keer is ons emosioneel en ons huil en byt ons stange af want ons wil sterk wees en ons wil braaf wees en dis nie nodig. So asseblief, lekker. And just for that, I brought along some tissues. So if someone is in need of a tissue, and I see you are using your handkerchief or whatever, and then you start using the shirt with one next door, close to you, then I'll bring you a tissue, just in case. So please. So dis belangrik. Ek het vir julle ook gesê in hierdie afgelope twee weke wat ons al met mekaar besig is, dis belangrik. Gee uiting daar. Nou wat die kinders hulle sê toe hier was, hulle gaan vir die 24ste, ek ook vir hulle gesê, kom ons gee uiting op die goed. En ek het vanoggend ook vir jou gesê, so lekker. Ook vir mense wat op streaming inskakel vanoggend, dankie dat u dit kunt doen. Ons aanvaar ook dat dit nie vir almal moontlik is om hier ter plaatse te wees nie, maar gelukkig het ons ook die bevoorregting dat ons dit ook op sosiale media kan doen, en sy dat u ook vir jou op hierdie manier vir ons help en ook al heel betrokke is. Goed, kom ons bid, let's pray together. O Here God, u weet dat by geleenthede soos hierdie, is dit vir ons ook moeilik. En u wat die lewende Here is, die saligmaker, die verlosser, ons vertrooster, ons kom ook vanoggend om u te aanbid as die lig van die wêreld. Here, met
Adrie se siekte, die afsterwe, spesifiek ook haar afsterwe, het het skielik net stik donker rondom ons geword. En in hierdie dae wat gevolg het, was daar emosie, was daar vreugde, is daar pyn, is daar verlange, hardloop hierdie eienskappe ook soos 'n warboel deur ons eie gedagtes. En dank die Here dat ons ook in ons droefheid, in ons verwarring aan U kan vasklem as die onsterflike God. Die een wat ons met 'n onwrikbare waarheid vashou en ook beskerm. Waarom wag ons op die vertroosting van U Heilige Gees? Wanneer hierdie misterie van die dood verstaan ons nie, dan word ons hoeveel keer daarmee gekonfronteer. En ons net sê dat ons enigste hoop is by U, want U is die opstanding en die lewe, wat self hierdie pad geloop het, en ook hier in hierdie lydingstyd wat ons volg, waar ons van Sondag af die groot lydingsweek betree, besef ons Here dat U het ook hierdie pad van lyding, van seer, van dood gestap. Ook U naasbestaan is. Waarom ontwerp ons onsself geheel en al op U? Waarom Here deur U grootheid en almag, maak asseblief hierdie las vir ons draagbaar. Waar ons daarvan dat ons nie sal treur soos mense wat geen hoop het. Dat U ons die genade gee om saam met Job te kan bely, die Here het gegee, die Here het geneem, nogtans maak ons sy naam groot. And especially Father, thank you for family and friends and colleagues who have stood by and supported us in this dark hour, in our emotional inability to make the necessary arrangements ourselves. They are a valiant source of strength to us. Thank you for the love and support from the community, the church community of believers, friends, neighbors, that we have received. I pray, Father, that you will strengthen us for the difficult days that come. Times when we must struggle through the hard times alone, that you will temper our sorrow, that you will sanctify our memories, that you will strengthen our bonds with each other and with you, the comforter and redeemer of our hearts. Thank you, Father, that you tell us that you will never leave us alone, that we don't have to fear. Even though we go through dark depths and trials, thank you that we know that we need not fear, for you are with us, and in your hands we are safe. Therefore, Father, we rejoice in you, the life, but also the path, the way, the truth. Pray this in Jesus' name. Amen. Liefde Here, ek groet jou ook vanoggend in God se teenwoordigheid. God wat die skepper is van hemel en aarde. Ek groet u in die naam van Jesus Christus, wat ook aan die kruis ons sondes gesterf het. Ek groet u in die naam van die Heilige Gees, wat so met 'n sagte dag die trane van ons wange afvloei en ons ook vashou elke dag. Voordat ons ook by die lied gaan kom wat ons gaan saam sing, die 464, ons gaan 2 verse daarvan saam sing. Heer my God, is dit ook belangrik om dalk net hierdie volgende gedeelte te doen, en daarvoor gaan ek hier by die doopfonds staan, en ek gaan dit gebruik. Die 18de Mei 1952 is klein dogtertjie Adrie Skooman
gebore. Daar moet hy maar rustig. En eerste daardie jaar, soos dit maar die gebruik was, die Hendrik en kyk trots in die gemeente daar in Maritzburg gestaan. Waarskynlik Mei, Julie, Augustus, miskien September, met hier die enigste dogtertjie van 3 boeties, sy is die middelste kind, en sy is daar gedoop in die naam van die Vader en van die Seun en ook van die Heilige Gees. Op die manier deel geword van die huishouding van God. And therefore I think it's appropriate if we stand here and in the same way that you are welcomed into the church, that you had with home. And after we've sung this hymn, you're going to tell us about some of those cherished moments you had with them. Pastor ons, let's stand when we sing this hymn, lied 464, ons gaan 2 verse daarvan saam sing, op my bord, die agtervolg, en dan as ons later die lied 602 gaan saam sing, ek sien in die hemel kom, dan gaan ons ook daarvoor staan. Asseblief. En ek sê dankie vir my ma, my pa, my vriende, dat al leids is na die kerkdiens, dus kan ek serve. En toe die laaste ding, ek kon nie onthou wat ek gesê het, wou sê nie, toe eindig ek my gebed dit en sovoorts. Natuurlijk, toe doen allemaal dit, en toe is dit allemaal na my gegaan, en natuurlijk baie verligting gevoel, so ek was bietjie bang om hier te wees, maar anyway. Net 'n paar dankies om hier te sit, maar voor dit doen, my mond bietjie droog, ek sien as mense groot speeches doen, dan staan maar voor, ek vat maar 'n stukkie water. So, ek hoop mense pas ietsie anderste, maar ons gaan raai nog uit. Dankies, ons Vader, dankie dat ons vanoggend hier
en u teenwoordigheid by mekaar kan wees. Dominee, baie dankie dat u vir ons sal voorgaan en dat u ons reeds wonderlik ondersteun het in hierdie tyd. Ons wil graag ook elkeen wat hier teenwoordig is, vandag opreg bedank. Sommige van julle het van ver af gekom, man in April, thanks. Thank you for joining us here. We really appreciate it, ons waardeer dit, ons waardeer al die simpatie, die meelij en die ondersteuning wat ons van u ontvang het. Ons is baie dankbaar om in die moeilike tye en daar soveel liefde en ondersteuning te hê. Graag bedank ons ook vir Vicky en vir Leon, vir die musiek, die klank en vir die visuals, Annelien in die kantoor, Shay vir die diens vir ons stream en vir alle, vir almal wat nie hier kan wees nie en ons pastoor Francis. Dankie ook vir Madeleine, vir Angie, Sophia en Joey wat in die kombuis het en vir Christa wat die snacks vir ons doen. Die volgende deel is woorde van my pa, Abraham. Daar is die sigter, sien jy is nou daar. My hemelse Vader, ek dank u vir ek en Adrie bylangs amper 6 dekades saam gehad het. Liefdevolle jare. Sy was die pragtigste en liefdevolle eggenoot wat my bygestaan het. Deur dik en dun. Haar positiwiteit het my gedra, wat dinge vir my donker gelyk het. Ons het natuurlik baie dinge in ons jare saam beleef. Ons sou natuurlik berge vir mekaar gesit het. Dit was gelukkig nooit fisies nodig nie, maar ons het darm tog in 'n nag spandeer in die wilgerbome van die magtige Apies rivier wat gevloed het. En as daai tyd saam spandeer, so ek neem aan dit is julle werk wat julle geklim saam. Adrie my skat, ek is lief vir jou. My troost is dat jy nou veilig en sonder pyn by jou Skepper is, tot ons weer sien, my lief. Ek wil hierdie volgende deel net in Engels doen, en I thought a lot about what to say when I'm here, and I thought about a story that I think my mom told the most to people, and you know, I didn't always used to be this big and hot and tall. And I always, if I was in trouble, she said to me, right, go to your room, get the bell, your box like come. And I, of course, had the fear and I ran and I plead and say, please, no. And then at one point I was a bit taller than her. I was a bit overconfident. And I said to her, I'm not going this time. And I laughed. And I think that day she realized that, the tables have turned. Fast forward a few years, now I'm a stocky teenager, only child, and I had the ability to always get what I wanted, but I was clever, and if there was a response from Mom, I would go, but Mom, what about this, and why not this, or why not that? And that day, I was confrontational, I was being naughty, and before I knew it, I just saw stars. And the reason I saw stars is with all of those nice gold rings, she gave me one of those. And then I very quickly realized how the tables turned back. Mark, I miss you ook, Mark. Ek is baie lief vir jou, en ek is baie bly dat alles nie op aardse lewe te vier. Baie dankie. Sorry. Een ding het nie vergeet. Vir julle wat my maak ken, for everyone that knows her, ek wil net enetjie op haar druk hierso.
Wat is dankie. Die van u wat weer sal besef dat hierdie is een van die moeilikste momente in mense lewe. Jy moet ontstaan, emosionaal aan jou is, waar? Dis jy dankie, terwyl jy dan net en dat jy ons ook 'n kykie in die lewe daarvan te gee. Ons het baie goed wat as die mense 'n gedeelte soos hierdie voorberei, dan is dit altyd belangrik om ook te weet, maar waar lees ons? Hoe kry ons die ondersteuning van God? And there's 3 passages that John gave me, the first Psalm 23, Isaiah 43, and then 1 Corinthians 13. And I'm going to intertwine these 3 passages in a way that will do good and convey the right ways, reaping only, celebrating a life, but also the comfort that God conveys to us in our time of grief, and that we will find comfort and counsel in His name, in His word, for the days ahead that we have to face. En dit is toch baie belangrik. So ek gaan, die Here is my herder, van 23, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar rus is, vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie, tot die eer van sy naam, selfs al gaan dit deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, U hande, as ek veilig. U laat my by die feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid, U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Dan the passage in Isaiah 43. This is what the Lord says, He who created you, He who formed you, fear not, for I have redeemed you, I have summoned you by your name, you are mine. When you pass through the waters, I'll be with you. When you pass through the rivers, they will sweep over you. You will walk through the fire, you will not be burned, the flames will not set you ablaze. I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your place and in stead, since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give them in exchange for you and people in exchange for your life. Do not be afraid, for I am with you. And then the passage in 1 Corinthians, I'm only going to read verse 13, probably the best of this passage. Now these 3 remain: faith, hope, and love, but the greatest of these is love. En toch is dit vir ons belangrik om ook te weet dat God by ons is, dat hy saam met ons op die pad is. En in ons saam wees, hoor ons Psalm 23, wat seker een van die mees bekende psalms seker in die Bybel is. Now this starts with the Lord is my shepherd. Only 5 words. En hier is nie eintlik veel kinders nie, so April, you are actually the only one that's under 20, so for that matter, het ek verkeerd, is julle ook onder punt. Ek sal dit nie kon sê, maar goed. 5 woorde. You remember?
The Lord my shepherd. Goed. Knoop hom vas, Bill. So dis belangrik. En in hierdie gedeelte, as ons mens in Jesaja 43 lees, dan kom hierdie gedeelte ook na vore wat God sê, I am your Lord, I am your shepherd, I'm with you, I'm your creator. But in doing so is also our comforter, our shelter, the one where we can go to in times of sorrow, in times of grieving, in times of turbulence in our lives. En dis die belangrike deelpunt is wat God op hierdie manier vir ons wil kom sê, want as 'n mens luister na Psalm 23 en daarvoor is Psalm 23 eintlik 'n psalm vir die lewe, maar ook 'n psalm vir die dood. En in beide van hierdie omgewings waarin ons verkeer, kan ons ook weet dat God is by ons en hy hou vir ons vas. En dit is seker die heel belangrikste deel wat ons kan weet. En 'n skaapherder, die van julle wat die omgewing ken, sal weet dat om 'n herder te wees is nie 'n maklike werk gewees nie, veral nie in Bybelse tye nie. En die herder het nie net sy eie skape wat hy bygehou het en eie lammetjies nie, maar ook al die ander mense in die dorpie wat sy skapies hy gevat het om te gaan eet. En dan gebeur dit dat 'n skapie, en jy weet ons maar dat skapies mal maklik af, nee. En dan as hulle nou so weggaan, dan gaan soek hy die skaap en hy hoor die ander daar waar hulle in die veld is. And this is the part, April, that you should actually remember when the shepherd goes before this little sheep, little lamb that went astray, when he finds him, he picks him up in his arm, and then the front leg, he breaks the front leg of this little lamb. And then for the whole time, he's carrying this little lamb in his arms until that leg has been healed. And when he does that, and he puts that little lamb back onto his feet, it never runs away or went astray again. Then it stays with the shepherd. And the Lord is comforting us in the same way. He's using this parable in this psalm so that we can actually kind of remember the Lord and what He's doing for us. Ons hoef nie bang te wees. En ek is baie seker, Jan, in daai laaste oomblikke van Adrie voor sy asem uitgeblaas het, was God by haar gewees. En dat hy vir haar op dieselfde manier as wat hierdie shepherd, die lamb in sy armpie stel, het hy vir Adrie in sy arms getrek. En hy het haar ook weer gedra. En hy vir haar gesê, my kind, my dogter, hoef jy bang te wees. Ek is by jou. Daar is niks wat jy hoef voor te vrees, selfs nie eers die dood. Vir ons wat agterbly, is dit vrees aanjaend. Want skielik, my liewe vriend, verander jou status. Verander dit nie net wat jou huweliksstatus aanbetref nie, maar verander dit ook die lewe. Moet jy skielik, waar daar 'n maat was wat kon help met besluitneming, is dit skielik alleen. As daar 'n maat is wat sekere goed in die huis kon gedoen het, is hy nie daar nie. Jy het dan alles skielik alleen gebeur. Dit op sigself is 'n moeilike deel om te hanteer. En dis hier waar God kom om te sê, maar moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Ek het ook Woensdag hierdie selfde gedeelte vir julle gelees in Jesaja 43. Gedeelte wat jy ook gesê het, ook met jou vele hartoperasies wat vir julle regtig baie beteken het. En daar is soveel mooi verbintenisse met Jesaja 43 en Psalm 23
wat hierdie gedeelte sê, if you have to go through water and have to go through fire, I am there with you, you don't have to fear. I am your Lord, I am your shepherd, I will comfort you. I will be there, the one that's carrying you through. And I suppose, April, that in the UK, don't quite often go to the beach, but here in Richards Bay, maybe you had a few times that you were here at Alpkamp-Strand. Say dit gou vir ons, Alpkamp-Strand, just say, repeat it, Alpkamp-Strand. Yes. South Afrikaans words, I don't know what's the English for Alpkamp-Strand, but you were probably there in the surf and you were there with Dad and you played in the waves, probably. Maybe you went to one of those in front to see if you can be daring and break the big ones there in front. All right? And then when you, after you played there on the surfboards or the bodyboards or whatever, if you get out of the surf and you get when the water is kind of knee-high, there comes a wave from the side and it flips you over. Did it even ever happen with you? And then it's head over heels. And as if the sea leaves you there, high and dry on the beach. And then you quickly get up to see who has seen what happened to you too. So your ego is even more dented than your body. But isn't this the same way that death confronts us? The same way that the waves flips us over and we don't know head over heels and which is top and which is bottom. Death confronts us with this. Die van die wat die plaasomgewing ken sal weet dat jy voel soos 'n uitgeskitte streepsak. Nou wie weet hoe skit mense streepsak? Weet jy hoe skit mense streepsak? Kyk ons hier die draad oor en draai ons dit onderste bo. Dan skit jy hom en dan hang jy iewers aan en hierdie slaan stop. En dan slaan jy hom uit om al die tef en al die goed wat nog van ons uit te kry, nie waar nie. Nou hierdie seer wat jou so maal en uitspoeg aan die kant en hierdie omgekeerde streepsak, dit is eintlik hoe ons voel wanneer die dood ons konfronteer. Ons voel so onderste bolle, onderste bo, ons weet nie bo, onder, links, regs, wat ons moet sê of doen nie. Dieselfde op hierdie gebied. En dis hier waar God vir ons kom sê, want sy genadegave is by ons. As hy kom sê in 1 Korintiërs 13, dat ons in die ding van geloof en hoop en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Die hierso is die 55 jaar van getroude lewe. Dis 'n leeftyd saam, dis baie sakke sout wat saam geëet is. Dis die leefde jare. En daarom geluk van al die liefdes wat sy ook nou beleef. Dat sy vry kan wees van seer en pyn en asemnood en al die slegte dinge wat daar konfronteer. Kan sy ook nou vry wees, kan sy ook op hierdie stadium op God se skoot gaan klouter. En ook weer, daar's niks wat haar terughou. Of ons wat agterbly, ons wat hier deur die sand en die see uitgerol is, daar een kant wat hoog en droog sit, wat sukkel om daar te moet opstaan, wat nie eens wil opkyk nie, wat van ons? Wat van ons? En dis hier waar hierdie gedeelte, Psalm 23, Jesaja 43, ons ook ondersteun of ons kom sê dat even if we have to go through the valley of shadow and death, the Lord is there with us. Although we have to go through the rivers and we have to go through the fire, God is with us. He comforts us. Dis sal nie vir altyd gebeur. Dit is ook wat hy vir ons doen. Elke oomblik, elke moment, wat God ook by ons en saam met ons is. Yes, these times that's going to be rough and tough. Yes.
We still have to pass the 18th of May this year. We still have to go in May, Mother's Day. It's going to be tough days. The first of everything that we have to go through, it's going to be tough. Even if we get to the 14th of March next year, it's going to be hard. And you will get up that morning and you feel flip-sided. I don't know what's happening, and if you just get into it after your first coffee, whatever, you realize, but this is, and then you remember the date. And then you remember what is it, and what's it connected to. Wat is dan wat ons moet weet, ja, dat God by ons is. Dat hy weer eens beloof dat ons nie alleen laat. One of the easiest things that I know that we did all Jean here is making the bed in the morning. So we have this comforter and it's done. You know, back then in Gauteng where we lived, it was sheets and blankets and so it took forever to make a bed. So yeah, it's actually comforted, cushions, let's go. So yeah, for that matter, if you don't live in Richards Bay, you will probably not recognize this, but that's the way we make beds here. Even if otherwise you just sleep on top of everything. But, yeah. But in the same way, the Holy Spirit is our comforter. Every step we have to take, every situation we have to face, is there for us. He will comfort us. He will comfort us with our memories. All those bright moments, Amanda, that we have, all those sad moments that we have, He will be there for us. Because He promises us. That's who He is. And this is where our faith and our beliefs, that we have to believe in Him, we have to have faith, we have to have hope. Because we can't have hope if we don't have love, and we can't love if we don't have hope, and we can't have faith if we don't have both of these other two. They are intertwined. Hulle is aan mekaar vasgemaak so stolperre, so skarniere. God kom my beloof vir ons. Dat ons nie alleen is. Die wonderlike jaar is dat daar in die hemel toe Vader daar aankom, is die tafel gedek. Die bruilofstafel, die feestafel is gedek. En Jesus is die gasheer. As hy daar aankom, toe hy deurgedra neersit, en sy het daar eers seker 'n bietjie bewonder en die oog gehad van wat hier in die hemel aan die gang is. En toe usher hy haar na die bruilofstafel toe, waar sy eregas is, en dit sê Psalm 43 vir ons, en sy word ontvang soos 'n eregas in die hemel. Hy is die gasheer, en hy kom en hy wys haar plek aan, hy trek die stoel uit, en hy sê van my dogter, hier sit jy, hier is die clan, waar jy sit. Die hele clan van almal wat jou vooruit gegaan het, hier is jy deel van hulle, hier is hulle, hier is jou plek, hier sit jy. So 'n manier dat ons nou 'n dubbele band met die hemel. 'n Bloedband met almal drie, maar ook 'n bloedband met Jesus Christus. En op hierdie manier is ons op hierdie selfde manier verbind. Is daar by ons, of behoort daar by ons die oomblik as ons weer bietjie staan en optel, want dit gaan ook gebeur. Ons voel ons wil nie optel, nie gaan dit eventueel gebeur. En as dit gebeur, dan weet ons het hierdie uitsig, ons het hierdie vooruit, ons het hierdie toekomsverwagting, van dat ons weer ook herkenning gaan word
met ons geliefdes. Mag God self julle die troos gee wat nodig is. Om deur hierdie tyd van julle routake wat voor lê te moet werk, met trane, met blydskap, met tot whisky, met wat ook al daarmee saamgaan. Of dan weet God is vir altyd by ons. And He promises us that He will be forever and ever and ever and until eternity with us. He will not leave us. We are part of His work. He's cherishing us, keeping us in His arms. And He will do this even in the days that lie ahead for you as family and friends. And He's going to do this in His love, with the hope that we have in our faith about Jesus Christ. Om ook by geleentheid soos hierdie aan die te moet dankie sê, is dit ook nog belangrik dat ons geloof in die Here kan bely. En ek gaan dan ook die Apostles Creed aan u voorhou lees en kan dit ook in u hart kan jy dit ook saans doen. Please confess your faith with me in the words of the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, the maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Here God, ons dank U dat U ook by ons is, dat U saam met ons is. And although, Father, we are fearful, You give us the comfort and tells us that we don't have to fear because You are with us. You comfort us. Praise You for that. Father, I pray for this family that in this time of their grieving, that somewhere in future they will be able again to rejoice in You. That we know that You are our shepherd, one that's keeping us safe. Thank You, Father, for the significance that we know that in this Lent time that You died on the cross for us. Just confess it with this Apostles' Creed. Hemelse Here, ons bid ook vir U genade. Ons bid vir geloof. Ons bid, Here, dat ons nie net aan U sal vashou nie, maar dat ons so ten spyte van ons routake nie in U gaan twyfel, as die ewige God by ons en met ons. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Would you like to say a few words now?
Ons gaan die volgende lied saam sing. Ek nooi dan ook namens die familie vir uit vir verversing in die saal as ons hier klaar is. Ons gaan die volgende lied saam sing. Ek sien die hemel kom, vers 1, vers 3, vers 5. Maar ons ook in hierdie lied sing en die toekomsverwagting het van God wat in die trane afdroog. God wat ons ook op hierdie manier kom vashou. En as ons klaar gedoen het, dan gaan ek ook 'n seënende gebed uitspreek en dan is ons verrigtinge hier ook afgehandel. Baie dankie ook vir weer eens vir die teenwoordigheid, die inskakeling, almal wat hier teenwoordig is, en mag God ook vir julle as familie en gesin baie naby is. En mag hy julle toeval aan sy grootheid vervolg. Kom ons staan ons, dan sing ons hierdie lied ook nou saam. Die liefde van God, die genadige beskikking van Jesus Christus, ons Verlosser, is by ons. En mag die Heilige Gees elke dag en elke oomblik saam met ons en by ons wees. The love of God, the cherished moments of Jesus, and the togetherness of the Holy Spirit be with us from today up until the day that we meet in person. Amen. Dankie vir julle.